Rusia melancarkan serangan rudal terhadap depot amunisi Brigade Lintas Udara ke-80 milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat desa Osoyevka, wilayah Sumy. Serangan ini merupakan bagian dari intensifikasi konflik antara kedua negara yang berlangsung di wilayah perbatasan. Depot amunisi tersebut diyakini sebagai pusat penting bagi pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Video dipublikasikan militer Rusia 7 Oktober. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar dan ledakan beruntun di lokasi yang diduga menyimpan persenjataan berat. Pihak Rusia mengklaim serangan ini berhasil melumpuhkan sebagian kemampuan logistik Ukraina di wilayah Sumy. Sementara itu, pihak Ukraina belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dampak serangan ini terhadap operasional militernya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 8 Oktober, militer Rusia total kehilangan 662.970 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 7 tank, 47 sistem artileri, 43 pesawat tanpa awak dan 30 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.940 tank, 17.740 kendaraan tempur lapis baja, 26.185 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.203 sistem artileri, 1.223 sistem roket peluncur ganda, 973 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.686 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan howitzer gerak sendiri 155 mm Ukraina, Bogdana, di dekat pemukiman Suhyal di DPR. Video dirilis 8 Oktober. Bogdana yang beroperasi dengan sasis Tatra T-8157 terekam drone pengintai Rusia yang beroperasi sepanjang waktu di belakang garis depan musuh. Target dinetralkan dengan serangan artileri presisi. Koordinat target diperoleh dari drone pengintai. Rekaman lain, serangan rudal Rusia menghancurkan peluncur roket ganda MLRS Vampire. MLRS Vampire Ukraina kiriman dari Republik Ceko ini yang digunakan untuk menembaki Belgorod dan daerah perbatasan Rusia. Peluncur itu ditemukan di kawasan hutan dekat desa Bolshie Prohody di wilayah Kharkov. Dari rekaman, peluncur itu tampaknya terkena 2 rudal S-300-400 Rusia. Personel Ukraina yang mengoperasikan MLRS itu juga dinetralkan, demikian keterangan videonya. Rudal Angkatan Bersenjata Ukraina menghantam depot minyak Rusia di Feodosia 7 Oktober waktu Moskow. Pasukan rudal Ukraina menargetkan depot minyak terbesar di Crimea mengakibatkan kebakaran berskala besar. Demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi. Warga melaporkan mendengar beberapa ledakan dahsyat sekitar pukul 4.30 pagi waktu setempat, sesaat sebelum kebakaran terjadi. Saluran Telegram Crimean Wind juga melaporkan bahwa lapangan udara di Belbek dan Saki diserang pada malam hari. Pemerintah setempat mengonfirmasi insiden tersebut tetapi menggambarkannya sebagai kebakaran. Terjadi kebakaran di depot minyak Feodosia. Layanan darurat sudah berada di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa atau cedera yang dilaporkan, dikata oleh Kryuchkov, penasihat kepala proksi Crimea yang ditunjuk Rusia, di Telegram. Saluran Telegram Astra kemudian mengklarifikasi bahwa fasilitas yang terbakar adalah terminal minyak laut, yang sebelumnya menjadi sasaran pesawat nirawak pada Maret 2024. Saat itu, 4 pesawat nirawak menyerang depo tersebut,
merusak jaringan pipa bahan bakar utama dan menyebabkan kebakaran, yang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk dipadamkan. Terminal Feodosia adalah yang terbesar di Crimea untuk menangani produk minyak, dengan hanya satu terminal lain sejenisnya yang terletak di Sevastopol. Fasilitas itu digunakan, khususnya, untuk memasok bahan bakar kendaraan tentara Rusia, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia belum menanggapi klaim Ukraina ini. Drone Lancet Rusia menyerang kendaraan lapis baja Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Kupiansk-Svuzlovy. Serangan drone ini memperlihatkan peningkatan penggunaan teknologi serangan udara tanpa awak dalam konflik tersebut. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi pertempuran di wilayah timur Ukraina, di mana Kupiansk-Svuzlovy menjadi salah satu titik krusial dalam bentrokan militer. Max Pro, yang dikenal karena perlindungannya terhadap ranjau dan serangan, menjadi target utama karena perannya dalam mendukung pergerakan pasukan Ukraina. Rusia mengklaim serangan ini berhasil menghancurkan kendaraan tersebut, sementara Ukraina belum memberikan konfirmasi resmi. Penggunaan drone Lancet yang semakin sering menunjukkan pergeseran taktik militer Rusia dalam menghadapi kendaraan lapis baja berat. Serangan ini menambah ketegangan di garis depan, dengan kedua pihak terus saling melancarkan serangan dalam pertempuran sengit di wilayah Kupiansk. Pesawat tempur Rusia menjatuhkan bom FAB yang menghancurkan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di Lipsy, menghantam sebuah bangunan yang diyakini sebagai lokasi militer strategis. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah timur Ukraina, di mana Lipsy menjadi salah satu titik penting dalam konflik. Bom FAB yang digunakan memiliki daya ledak tinggi, menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan diyakini melumpuhkan sebagian pertahanan Ukraina di wilayah tersebut. Rusia mengklaim serangan ini sebagai keberhasilan dalam upaya melemahkan kekuatan militer Ukraina, sementara pihak Ukraina belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dampaknya. Insiden ini menambah daftar panjang serangan udara yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, menunjukkan bahwa pertempuran di garis depan terus berlangsung sengit. Penggunaan bom berat seperti FAB menyoroti strategi Rusia untuk menargetkan infrastruktur militer utama lawan. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской, 92-й десантно-штурмовой бригады, 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Малых Проходов, Липцев, Верхней Писаревки, Волчанска и Хрипунов. Вооруженные силы Украины потеряли 95 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа и 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация». Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 114-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Купянска, Петропавловки, Новоосиново, Кругляковки, Лозовой, Дружелюбовки и Торского. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад. Противник потерял свыше 410 боевиков, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «Макс Про», 6 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», гаубица М198, 2 гаубицы Д-30, орудие Л-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 2 полевых склада боеприпасов.
Подразделения южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Серебрянки, Алексеево-Дружковки, Северской, Никифоровки, Веролюбовки, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимiliaновки и Екатериновки. Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад. Потери противника составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155 мм гаубицы М777 и FH-70, 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 2 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция РПС-42 израильского производства, нанесено поражение инфраструктуре 2 аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения БПЛА, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 129 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 5 реактивных снарядов «Химарс» и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Гродовка. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 117-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 12-й и 14-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах населенных пунктов Александра Калинова, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цикурино, Красное и Райполе. Отражены 10 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, танк «Леопард», 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 152 мм гаубицы МСТБ и 2 105 мм орудия М119. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Разлива и Зеленого поля. Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина «Хамви», 9 автомобилей, 2 гаубицы FH-70, орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Никольского и Велетинского. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, 5 автомобилей, 3 152 мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.